ومنتري كتنات جنگدي باتكيري شبار جنگ إنديا OSG شنكر ولآي جنگتو شاك Parliament of India halor kajingakanat padangya apdengga Iran batkiri hakathan West Asia. OSG Shankar ulong ba kanong rim jong ka India kalong ban kirshan ya kajingsok bat ban kentu ya baro kiliang bakin wan phai biang sha kajingakren bat kajingasok. Ula banjur ru ya kajingdon kam ban penhiar ya kajingakanat bat ban yada ya kajingsngan jong kipat ba. Menteri ulong ba kabenta ka bukong santam na benta ka sorkar kalong ban pentikna ya kajingsngan bat kajingada jong kinong India kipadon ha kathan West Asia. Ula benrap ba ka sorkar kadang tri shitom ban wan ra phaino ya kinong India kibasakot ha katay kathan. OSG Shankar ula pentip ru ba menteri rang badu kari Narendra Modi udang pej bini abha ya kajingya chaprang jong kajingya kanat ha katay kathan. Menteri ulong ba kajingya kanat ha kathan golf kalong ka pensuslai ya kari India namar kajingya day bat kajingya umpnyang kajingya ka kiyo bat kajingya day ka khayi ka pateng. Hakajuk kapor ru USJ Shankar ula pentip ba ka India kalai jingbit ya kaling jhat jong ka Iran ka Iris Lavan ban wan sange ha ka kat ling jhat kuchi kum ka jingarap parabrio. Ulong ba menteri kambari jong ka Iran ula ai kublay ya ka India halor kani ka jingarap. Menteri ula benrap ba ka jingyakanat ha kathan West Asia kadangjor bat ka jingsngan ha katay kathan kalanang sniu. Ka jingyale kalasdang ru pansapryang shakiway pat kiri ha kathan golf ha kabaka Iran kalasdang ya kijingyather shakijaka bakongsan kibayaday bat ka umpnyang bat ka boarding. OSG Shankar ulong ba kani ka jingyakanat kalakta jur ya ka jingim man kasngi jong kipat ba ha katay kathan bat kalawan ra ka jingbom sngan ka bakraw. India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3. Our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. I'm confident, sir, that the government has the full support of this august House on this matter.